Kitabu cha Nyakati hiri mriango na 29. Hezekia anatawala Juda. Hezekia wanza kutawala roho kala na miaka 25, na yakitawala kwa Yerusalemu miaka 29. Mama yule anaitwa Abija mwana wa Zakaria. Hezekia kaenda garibu gahasi mbele za Bwana. Josari johenda mkare Daudi. Kaza mwezi wa kwanza mwaka wa kwanza wa utawaliwe Hezekia waivugula yo miriango ya nyumba ya Bwana na akirekebisha. Akiangizwa alombi na Alawi na akiakunzumanya kaiza wa muhala upande wa ngombolero wa zuwa. Na akiambira, nisirikizani henu ya Lawi, zituseni vikara, kiza muituse nyumba ya Bwana Mlungu wa karenu. Muuse ukolowo usukulaho Israeli. Babize ukama kalira aminifu, maenda materi ni masoni wa Bwana Mlungu wehu. Makitala huso nyuso zao, kula kwa makaloga Bwana, kiza makimlozera Mungu. Makifunga ya miriango ya roho baraza, kiza makigazinyago macha na kamafukizire uvumba. Hedi ukwambazo sadaka za kocha kwa Mlungu wa Israeli, ndani za uhatu hairi. Kwa hivyo, korozo Bwana zikiza zuluye za Juda na Yerusalemu, na yaza hende makale utua kugosha, na kuangalaza, na kusholerwa. Here muonaje na masogenu. Kwani lolani, babize humaza lago kwa mushu, na anayehu akiche na akilume na achehu, mahalo mateka kwa utumu. Vikara, inaanza kuikakilaga nena Bwana Mlungu wa Israeli, ili kwamba koroze nyingi zikale kurenasi sana. Vikara anangu, msigavurie bule gaga, kwani Bwana za msagula ninwe muimembereze na mumuhumikire, ili mkale ahumikie na mumbozere sadaka. Ando ale marianza kuenda kazi, akula kwa luko lulako hati, wale ni mahati mwana wa Amasai, na Joeli mwana wa Azaria. Akula kwa luko lula Merari, wale ni Kishi mwana wa Abudi, na Azaria mwana Jehaleleli. Akula kwa luko lula Gerishoni, wale ni Joa mwana wa Zima, na Edeni mwana wa Joa. Akula kwa luko lula Elizafani, wale ni Shimuri na Jeieli. Akula kwa luko lula Asafu, wale ni Zakaria na Matania. Akula kwa luko lula Hemani, wale ni Jehieli na Shimei. Na akula kwa luko lula Dutuni, wale ni Shemaya na Uzieli. Makunzumanya wala wenzi yao makizitusa na machangira ili makaituse nyumba ya Bwana. Herarisho kalenta waliwala giza. Walombi mangira kaza yose mna ndani ya nyumba ya Bwana ili maituse na makiwamboza ukolowosi maro upate moka izo hekalura Bwana. Matenda nao kaizo muhala wa nyumba ya Bwana. Waliona tuha na makiwamboza. Matenda nao hata letira Kidironi. Yokaza kutusa, mayanza siku ya kwanza ya mwezi wa kwanza, na inafika siku ya 8 ya mwezi, makifikira ro baraza la Bwana. Wenye makitusa yo nyumba ya Bwana kwa siku 8, inafika siku ya 15 makiimarigiza yo kazi. Wenye matindangira kwa mtawali Hezekia makiamba, fudesu ka nyumba yose ya Bwana, choki jelisha kwa mbozira sadaka za kocha na viaje jose. Ayo meza mika ya kui kwa mbere za Bwana na viaje jose. Kisha huza vitayarisha na kuvitusa. Viajosari jo vituha mtawala Ahazi, wakati wa utawaliwe, roho kwa sawa aminifu. Na lola, vimbereza kija cha kwambozira sadaka cha Bwana. Kisha mtawali Hezekia ke rauka, akiakuntumanya vilongoza wa muzi, makimbuka kwa nyumbani kwa Bwana. Makire hanza wafungahe, surume fungahe, anangonzi fungahe, na nzenge fungahe za sadaka ya dhambi. Kwa utuwa utawali na ho hatuwaeri, na kwa utuwa Juda. Mtawala kialagizo wa alombi, lolukolo la Haruni, kukala mazambozi huzuri za choki jaja, cha kwambozira sadaka cha Bwana. Makizi tinza zunzao, na walombi makialo yomilasi makiitivativa, huzuri za choki jaja cha kwambozira sadaka. Wanyama kiitinza za turume, na makitivativa yomilasi huzuri za choki jaja cha kwambozira sadaka. Kunyazo mzengiza sadaka ya dhambi zikiro kwa mberele za ye mtawali na mtunganano na makizi ikira mikono. Kiza walombi makizi tinta na kwa kuumira yo milaso yao na kitengiza sadaka ya dhambi. Hozulu za cho kijaja cha kwambozira sadaka kota ku au sizo dhambi ya Israeli yote. Mana were ye mtawalaza lagiza sadaka za kota na za dhambi kota wa Israeli yote. Mtawali Hezekia waika ala nyumbani mwa Bwana, na were mana matoazi vinubi na vinanda herarisho kalala giza Daudi na Gadi, nabii wa mtawali na nabii Nathani. Kwani lagizo riri rala kwa Bwana kukirira kwa manabii.
alema kirungarana vya Zamaira za Daudi na walombe makirungarana magunda. Hezekia kilagiza kukala sadaka za kocha zilache zozulu za choki jecha kwa mbuzira sadaka. Vitara za sadaka zilizoanza kuochwa owira wa Bwana na ukianza kuimbwa. Kuna pigwa magunda na vya Zamaira cha Daudi mtawali wa Israeli. Wa mtunganano wosukiza makuabudu na waimbi makimba na piga magunda makipiga magunda. Hivi tenderera muhaka za sadaka zosiza kuocha zikigoma. Sadaka zilizokala za goma ye mtawali na osimari wakala hunga na yehaho mazama na makiabudu. Mtawali Hezekia na wabo makiaragiza wala maimbe mairaga kumulika Bwana kwa kuhumira maneno ga Daudi na ga Asafu ya humuoni. Na makimba maira wakulika kuno manafahiro kiza makizama na makiabudu. Kwenye Hezekia kiamba vivi mzazi tusa kwa Bwana mtonihe nyirehe ni sadaka na sadaka za mfera manyumbani mwa Bwana. Baiwa msonganano kila sadaka za mvera na sadaka nyingine. Na wasimari wakala na moyo wa kuhenza na kila sadaka za kocha. Sadaka za kocha zilizo mbozo ni wa mtunganano. Zere ni nzao mirongo mifungahe turumega na mwenga na anangonzi magana mairi. Josiri vijere ni sadaka za kocha kwa Bwana. Onyama mareo mbozo here sadaka ya kutuswa. Zere ni nzao magana mahandahu na ngonzali futahu. Elo walombere ni achache na kama dinire kuziata sadaka zosiza kocha. Kwa hivyo ndugu za wala wema kisaidia. Muhaka alombe angine maroho tuswa. Kwani wala wema kala na chadi za kuzitusa kushindo walombe. Mbali nazo sadaka nyingi za kocha. Hakala na mafuha gazo sadaka za veri na sadaka za kinewa. Turizo kala zinambozo wangunga nazo sadaka za kocha. Kwa hivyo yuhuduma ya nyumba ya Bwana ikianza kaheri. Hezekia na watu wasima kifahimiwa kwa jarijo kada mlungu wa hendero watu. Kwani utu huo wati miroko haraka.